On Sumar Nongpang ki Doktor ke Apollo Hospital ha Apollo Trinity Medical Center ke Badan Hajan Goralin Lower Nongrim Hills Shillong. Kinso ki Doktor ki betebet na Apollo Hospital ki Doktor ki Benwan Kilong. Doktor Himanish Goswami MD DRNB Nephrology na Apollo Hospital Guwahati on sawana kalai photrik nailar arajar arpusan hakapor khloi beje min step hadu kapor arbeje nosngi u Doktor Himanish Goswami unsumar hibam tre kambha show khlai kibedanjing thot hau khlai kibamla ban set pinje kibedanjing pang khlai laslam kibeki ko urea but creatinine level but ban pe ke jing tre kam khlai hadim ladep transplant. Dr. Ritu Pam Das MBBS, GU, FDAP DMD SC Chennai, 9 years plus experience as diabetologist from Apollo Excel Care Guwahati. Unsawan nakashitrik unai lor hagapor ko ibijimin step hado shibije nosngi. Dr. Dhanjit Nath MBBS MD DM Cardiology, 6 years plus experience. Ubanwan hakalai terik unai lor hagapor ko ibijimin step hado shibije nosngi. Unsumari beranjing pang uklong snam. Kibam tiet bahau klong snam, kibhe palat uklong snam, kibhiar ke blood pressure, habi kishong nikithia, kibran thli ho klong snam, kibran jing block hakithiet klong snam, kibran jing lang ho klong snam, kibran jing pang ho klong snam, nadu bakha, kibran jing thot haka blood pressure, kibapang shadam habatrekam nile exercise, kibam pam bahau klong snam, ba kiwe jing pang klong snam. Tada ki bukwa ban book appointment pila ban phone ni WhatsApp how no number kandai saw prasan like kandai nyau lai ba pila ru ban book online appointment haku website www.apollotrinityshalong.com.